Mirovên pak, xebatkar û xizmetkarê gelê Kurd û doza Kurdî demakuj namabar dikin li dîroka Kurd û Kurdistanê de û dil û hişê her Kurdperwerekî de sex dimînin û nayên ji bîr kirin. Ji wan tekoşer û kesayetên niştimanî jî serkirdeyê Kurd endamê Komîta Navendiya PDKSê Mihemed Emîn Abbas û nîzî 40 salî kar û xebat kiriye û qurbaniyên pir mezin li ber helwest û bîr û bawerî û wefadariya xwe de rêbaza Kurdayetiyê rêbaza barzaniyê Nemir re daye. Piştînîzî heftiyekê ji rûbirûbûna nexweşiyeke giran û dema ku ji nexweşxaneya Azadî li Duhoka Herêma Kurdistanê li ser daxwaza Serok Mesûd Barzanî û berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniya PDKSê Seîd Umar ji bo hewlêra paytext û dîtina çareseriyê ji nexweşiya wî re hata veguhestin êvara roja duşemê 28 Eylûna 2020. Serkirde Mihemed Emîn Abbas endamê Komîta Navendiya PDKSê û berpirsê rêxistina Kampa Dumîz ya PDKSê ku bi bavê mizgîn nas kiriye çû bir lovaniya xweda û koçada wî kir. û medresa Barzaniyetê ne medresa tenazülat û musawamatan medresa Kurdayetiyê ye. Medresa bu mafê miletê Kurd destxwebê xebe. Li gor şopandina Rêbaz News, Mihemed Emîn Abbas sala 1964 li gundê Qastapan yê devera aliyan li Rojavayê Kurdistanê ji dayî bûye. Xwendina xwe ya asta seretayî li dibistanên gund kiriye. Piştre berê xwe da bajarê Qamişlo. Li Qamişlo xwendina xwe ya amadayî û navendî derbas kir. Piştre li Hesekê xwendina xwe li kulîja pêşesaziya navendî beşê elektrîkê bi dawî anî. Zewicî bû pênc zarokên wî hene. Sala 1980 dest bi xebata siyasî kir. Tevlî refên Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî bû ku îro bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKSê nas kiriye. Awayekî ektîv kar û xebata xwe di nav desteyên partî de berdewam kir ta ku endamtiya Encumena Herêmî bo du caran li ser hev bi dest ve anî. Sala 2007 ji bo endamtiya Komîta Navendiya partî hata hilbijartin. Dema Kongrê Yekbûnê de li Hewlêrê careke din ji bo endamtiya Komîta Navendiya PDKSê hata hilbijartin. Çend caran bê serokê dîrokîyê Kurdan Mesûd Barzanî re li gel serkirdayetiya PDKSê civiyaye. Em wekû Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriye ji roja gotên Îran û heta wekû îro em di hemû aliyên de em dişixulin bi nav miletê xwe. Bi siyasetê bigirin, ji meseleyên seqafî bigirin, ji meseleyên ziman bigirin, û ji çi alî ve bigirin wekû partiya me em nav de dişixulin. Serkirdeyê Kurd Mihemed Emîn Abbas jiyana xwe ji xizmeta rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê Nemir re û baravaniyê bergelê Kurd û doza Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê terxan kir. Ji Qamişlo ta Girkêlekê, Çilaxa, Dêrikê, Amûdê, Dirbêsiyê, Serêkanî û Hesekê, Efrîn û Kobanê bêkarê xwe û beşdariyê di hemî helkeftên niştimanî û netewî de dihata naskirin. Biroleka berçav di şoreşa Sûriyê de li piraniya deverên Cizîra Rojavayê Kurdistanê bi taybet di Qamişlo û Girkêlekê û Çilaxa radibû. Li ba hemî hevalên xwe ji endam û kadir û serkirdeyên partî û cemawar û alîgerên rêbaza Barzanî nas kiriye. Pencemora wî di hemî çalakiyên partî de xuya bû û beşdarî dê bi dihan çalakiyên rêxistina Kampa Dumîz û bi taybet derçûna kadirên PDKSê nû xolên fêrkirina zimanê Kurdî û bîr anînên vejandina xebatkar û şehîdan bûne û helkeftên netewî de kir. Abbas gelek caran li ser dirêjehiya xebata xwe jariyê rejima Sûriyê ve hatiye girtin û gef lê hatine xwarin. Her wiha di sala 2014 de jariyê çekdarên PYD ve hata revandin û ji ber gef û fişara PYD berê xwe da Herêma Kurdistanê piştre ber bi Almanyayê veçû. Lê piştî demeke Kurd vegeriya Herêma Kurdistanê di nav xelkê xwe de li Kampa Dumîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê wek berpirsê rêxistina leşkerê roj di dema damezrandinê de piştre wekû berpirsê rêxistina Kampa Dumîz ya PDKSê xebata xwe berdewam kir ta ku di 28 Eylûna 2020 de çû ber dilovaniya xwedê û koçada wî kir. Bira hemû endam û lankirê yê Kurdayetiyê bi Kurdayetiyê de hatine kirin bila we berdin. Bila zindanê xwe spîkin. Siyasatê vê demê yên niha xwedmeşin mentika Rojavayê Kurdistan de em hemû hacetî hebdûne بۆ ملێ بەلملێ هەفتوو بێ
دي مخابن بيدرو جاي يجيب قوت من هولير يقول أو مراجعة سياسات إخوة حسابات إخوة لكن جبركم حدوكم هاجي كلاسيك وطياتي دبيجي المطانقة إخواناك جبو تشيك ويجمعني حدوكم ها يمهزاجي قرتيبي يعني فؤاد قرتيبي يعني أي خوردكي كجكي كيجا جدبري وهمي هوالي بارتيا مبيان نهوالي بارتيا مجميش بشو حتى نهد زنداني والي ده همان روژه ده ایواری کمیتانا وندیا پدکسه به دلگرانی و خمگینی گوشبار کرنا کادر و اندام خواب محمد امین عباس راگهاند سرساغی جهمی اندام و کادر و سرکردین پارتی و حوال و دوست و مالباتی ویره خواست هروها همیر خصنین پارتی دنافدا یا دومیز گوبر پرسیوی بو مرات يكون وحمول بارتين كردي ام كارن ملي خو بدنا همدو كارو خباتي بكن سر ما في مراتي خوا ام كارن همدو قبول بكن سر ما في مراتي خوا وهمدو قبول كريا قالوا شما اوي ما قبول شما اوي بيجي نو شما اوي بيجي ام بيش مرقي قهرمان قبولات او بيش مرقي دي خو اثبات كرن سر حمول أصلي الدنيا إذا تجي داعش وحتى تجي حشدي قهرمانيا ما بيشمرقها قهرمانيا خدا خويا كريم ويجمع هر كسي قبول كنت حيلة خدا لوا بيشمرقها خويا روژا سهشنبه 29 ایلونه بربانگا صبح جنا خوشخانه پزشکیا دادوری ده دهوکه هاتا و گوهستن جمزگفتا سعید نورسیره لنشتگهن 2004 پشتره دمجمیر نهونیف جور بمراسیمه که هیجا به بشداریا حوال و دوست و کادر و سرکردین پارتیاوی و پارتین انجمن اجتماعی کرد سوریه و لشکر روژ مراسم جنازه اوی برف درگاه پیشابیر سیمال کوچو در باسی روژاوای کردستانی بو داکول زید خواه لگند قاسطپان بخاک ورسپارتن پشتی کو جنازه اوی در باسی روژاوای کردستانی بو جگند خانه سره تا بو گندوی وکو وفاداریه که جخباتا باوی مزگین را پیشوازیه که گرم برفره جالیه ولاتین روژاوای کردستانی و سرکرده و هوال و کس و کار و مالباتی نویده حاطه کرن. به کوچبرکرنا محمد امین عباس هوال ریور بازا سرکرده و شهید نصرالدین برهک هروها بازا دورسن یه بنچافکری ستونه کبهیز یستونین خبات و کردایتی و دبستانا ری بازا پیروز حاطه خوار مسترکه کدن فمری تفگرا کردی و رزگاری خوازن کردستانی به تایبت پارتی و انکسی لروجاوای کردستانی خباتکار و سرکردهی خودان هلوستک خویا و زلال براوانکی بهیز خودان رول و ازمون کو نیزی 40 سالی جه تمنی خواه در خان کرج دزده و کوچبار کرناوی دلی همی کادر و حوالینوی ده سرکردهتیا پدکسی دو تفگرا کردی ده شکاند و خمگین کر هروها تورن جواکی بوینین و زنارا رش هاتن خملاندن هر کسی لگل باوی مزگین کار کربو ناز دکر کارو خباتو هلوستن خواه بدلکیش کستی ببیر آنی و گوتن ام قد تجبیر ناکن شاگرد ری بازا بارزانی علي عمر